Ngokukhulu ithoba khambelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngoMpungose insizwa yaphansi le endaweni ebizwa ukuthi kusempophomeni njengoba nazi ukuthi sinohlelo olusha esisanda kulithula olubizwa ukuthi Know Your Leader la sithala khona nomholi sihlale sixoxe naye singaxoxi ngokwasePhalamende mhlambe sixoxe ngesigaba sezemfundo noma sini sixoxa njengokurepresenta umjito ohlele estradini osibukayo nosilandelayo oshoyo uthi nanga umuntu ebivoice yethu nanga engibuzela umbuzo ohlezi ungixaka daily because eminye imithetho thina siqondi futhi asiyazi njengamanje ngijoyina insizwa esencane but ngokwesikhundla sakhe senza ngithi umhlonishwa ubaba uSandile umfoka Mnikatho deputy mayor endaweni yaseMngeni municipality oqale ukuthi abu deputy mayor ngonyaka 2021 njengamanje kunyaka ka2025 senza le podcast cela ukubingelela baba Mnikathi kwi podcast. No angibingelele kuba mfowethu. Ngibingelele nethimba lakho nababukeli emakhaya. Yini kwenzile ukuthi uvume masithi siyakubiza ngoba lesi situla kuona wonke umuntu osivumayo masithi siyamcela ukuthi eza azohlala nathi isiphi izathu esikwenza ukuthi uvume. No cha kubalekile ukuthi njengabaholi sibuye sibe accountable. Njengoba nasijwiba nathi asambeni siyohola umkhandlo fanele sibuyele emuva sisho ukuthi no la sambe kahle la kusashoda nabantu ba understand ukuthi yini esiyenzayo njengabaholi bomkhandlo so abanye bathe ayungayi lapha kuMpungose uyogila kodwa ngathi ayingeka akaphezeka ngoba ungayi kwethu kuzoba ngathi khona sikufihlayo yeah so kubalekile ukuthi nje njengomholi fanele ube accountable ube bantwini fethu Sandile uthema ungena elokhuzaneni emkhandlweni ngabuka even endabeni kwakuvela ukuthi umuntu omusha osengenile mhlambe nje before sithi ukungena ezintweni ubani uSandile kumuntu ongamazi qhamukapi khulele kuphi ubani Sandile? No Sandile wakamnikathi abantu abaningi abakwazi lokho kodwa ngikhulela emakopani. Okay. Yeah so before kubeke eclass nona uthi udlala emakopani lihleke lonke iclass so yeah Sandile wasemakopani la ngasemhlangeni. Okay. And then kwahamba isikhathi bathole RTP ekhaya lapha ngakaGira. Okay. But ugogo besebenza Underback. So benginokuthi sibuye naye kodwa umndeni waseKhabula. Okay. Kwahamba isikhathi ngaya Howick Prep. Okay. Ngafunda Howick Prep mase amabanga phezulu ngafundela eHowick High School. Okay. Emva kwaloko ngahamba ngaye esikhulwini semfundo ephakeme eSakazulu Natal. Alright. ePietermaritzburg la ngisekhona namanje. Alright. Usafunda namanje? Ngisafunda ngizama ukuqedelela iPhD kodwa hayibo ngibanjezelwe ilethe ngisho lesikhathi ukuthi kuba ngingenanga la kade ngaqe. Ngaqeda uzophuma iPhD manje ngabe yathi sihlanganile kuba no supervisor wami nje uyangibuza ukuthi usazoqeda yini kodwa ngeke ngiyibheke lento ukuthi kubalekile ukuthi at least ngizama ukuqeda because ngoba kwalo iqedela uzothatha ubhizi nayo bese bethu uMpungose siyacela sicela uzoqhaza yabona ngithi enkolo. Alright and ungena nini kwipolitiki futhi yini ekwenza ukuthi uthande ipolitiki? Ngicabanga mhlawumbe uzokhumbula mfowakho ngesikhathi le khona lento ethi fees must fall. Alright. So if fees must fall lapha kuthiwa ayingeke abafundi abanayo imali yokukhokha kwama university. Okay. So kunamaqembu ahlukahlukene ecampus uyazi nawo kukhona oSASCO khona olokhuza oEFF Student Command isikhathi sethu bese kukhona EFF Student Command esaDesmo. Okay. Ekadimeli IFP but iqembu bengayikho kade lethu iDaso. Okay. So sasungula ke thina. Alright. Sitsungiswe yini na ukuthi siyabheka ukuthi okay le qembu leli lithi free education for all. Siyabheka ukuthi okay free education for all ingasebenza yini lento le. Okay. So ngawafunda wonke ama proposal oleko amaqembu athile sathi mesibheka iDaso kade inkulu eWestern Cape. Alright. Samsala nalo mbono loyo. Okay. Sathi not fine asizama ukusungula iDaso khona la eUKZN. Okay. So thina saba abanye bokuqala nje abasungula iDaso kunzima ke lapho uthi uyangena kugcwele ikipe ebomvu neziyelo kodwa sasiyiqenja lapha babo 5 6. Okay. Sizama ukucompete lapho kuma SRC elections ngizokhuluma nje iqiniso zange siwin. Singadinga. Sangaswindungu batho this part. Yes so into ebengiyithanda iqembu enqhamuka kulo ukuthi ba investa kakhulu kwabantu abasha. Okay. So kwathi semthulini ke
ngeke ngahlala futhi khona kakhulu. Okay. Kwathi mekuphuma uMora Cronenberg Nottingham Road emthulini. Okay. But kade iPR council, angithi iPR council oyivotele ayibe sigxobeni. Alright. Athi mabili ama council khona iPR masikuba khona Alright. Mekuzana iPR asikho isidingo sokuthi ubuyele okhethweni. Okay. Inhlangano iyakwazi ukukhetha ukuthi ubani ozo replace lo iPR. Alright. But no sikufike isikhathi sokuthi kungena abantu abasha. Okay. Bangithatha bathi no angihambe ngiyo representa abantu base Nottingham Road. Okay. Now angena wase Nottingham Road. Okay. Ngifundele eHowe Kai. Yes. Ngade ngila ePhokobeni ngaye eMaritzburg. Okay. So angithi namaqembu aya deploy ama PR council. Okay. iPR council ul deploy la kuyelinye khona iqembu. So for example lapha ka Ward 3 ngicouncil. Alright. iANC ikhethe ukudeploy usokhela. Alright. uyiPR lapha. Alright. Ukuthi kube khona ipresence yeqembu lakhe. Alright. So bangideploye ke mina laphana. Akuyena waka Ward 3 usokhela. Okay. But bamdeploye ngoba abanali council lapha. Alright. Ngiqaleke lapho ukusebenza ke nabantu ke. Kwahamba u2021 abantu bathi ayingeke. Sekuvotela. Bangivotela ngangena kanjalo. And futhi ngangena imagine eyincane kakhulu. Okay, ngifuna ukuchecka because uMayidaso sineqiniso singesilibalekele. Mawuthi represent iDaso ufika kumfana omestradini uzotlela iqembu representayo elabantu abamhlophe. Yayizinto engisho there is no way futhi ukuthi ungakulokhuzana. So yini eka-tractor kanjalo uzobona ukuthi iyahambelana nakho ngoba mina njengoba usuqalile ukumchazela kwamanje ukuthi wawufunda iprep wafunda ekhaya automatically senginayo into ethi ngoba vele ufunde ezikoleni ezixubile ezimo kubantu abamhlophe nesibiza izikole zabantu abamhlophe iyona into yabi influence kuwena leyo ungathini kuphendula kuloko wa influence ayini Yabona Mpungose kwakuthiwa ngiyayikhumbula kahle le EFF iproposal yayithi wonke umfundi makafunde mahala. Okay. Mase usukubhekisisa lokho yesikufanele asalile abantu abanayo imali yokukhokha kwa-university. Sure. Ngangomunye futhi wabo oyinganayo nami leyo mali leyo. Yeah. But mase usubheka sasifunda nezingane ezaziphuma emalini ezazali igwili. So it made no sense ukuthi ngenze sibonele ingane kaPetrus Matsepe nayo ibenefit from free education for all because lo muntu uyakwazi ukubenefit uyakwazi ukukhona ukuthi akhokhe. Okay. So iDaso yabeka lo proposal leyo. Okay. Kanti iphela proposal ngithi no okay ngingene deep ithini yona ithi okay njengoba ushini ukuthi ixubile. Alright. Bengikhamuke ekoleni exubile. Alright. Siyabona ukuthi okay ithi one South Africa for all. Ithini mesho njalo ukuthi no we must be a diverse country. Alright. So ibala belungu ibala abantu omnyama ibala amandi ibala namakhaladi no. Iyona South Africa le mina ngifisa ukuhlala kuyo la singakwazi ukuthi kuhlala uIndia lana kuhlala umuntu omnyama la kuhlala iKhanada lapha hlala sibe nama discussions because khona ke ama discussions afana sibe nawo. Okay. Ama discussions ngisho mina personal ukuthi lento special planning ase South Africa ayikho right. Akwazi ukuthi uma kunabantu abamnyama predominantly abasahlala eMpumeni. Okay. Predominantly abantu abamhlophe basahlala eHowick. Predominantly ama-India asahlala eHowick where Yes. there's an issue lapho. Exactly. So we must discuss those things. Asizobalekela lezo zinto lezo. Okay. But in order for us ukuthi sakhe lelizwe leli esithi alibumbane. Okay. Kumele sidlule kulama discussions lawo. Okay. And it's how ukuthi sibe nalawo ma discussions. Alright. Yes, so ama proposal akhona nje kwakuyiwona ke lawo. So wafunda wonke ama manifesto amaqembu Lawo ama four. proposal yes so okay and then wasuchoose Ngachuza le ngathi no yakhulumela. Alright. After usuchuzile ke yini ofike wayibona ukuthi ngempela lento engangiyichuzile ngangichuze kahle noma kukhona yini uthema usuphakathi kona wathi eish ngangichuzile but ngiyabona ukuthi khona la abasala khona kakhulukazi abantu bakithi abamnyama. Alikho iqembu perfect. Okay. Sina ama shortcomings nathi. Alright. But ngisakholelwa ekutheni ukuthi iqembu leDemocratic Alliance ilona iqembu ekuyilona elingathuthukiswa one umnotho South Africa. Okay. Liphinde futhi lisilekelele kulezingqinamba inkinga sibhekana nazo. Umasipala kuzo zonke indaba ohlukile. Alright. Uma uthanda ukubheka anjalo ngonyaka umncane ngimabhuku. Uyakhipha verse. Umasipala benza kahle abaningi base Western Cape. Okay. Mawubhekisisa kahle obani abaphethe labo masipala yilo leqembu engiqhamuka kulona. Okay. So ike yazigqamisa ngokuthi bona bafuna ukwenza lento e-clean governance. Nami ngikholelwa kuyona ukuthi iqiniso lemsula ngiye ngisho Mpungose ukuthi asubaqasha bonke abantu emngeni kamasipala. Okay. Ngeke ngisibona nje masinyana. Kunama ama post 250 o permanent. Okay. Abantu abadinga umsebenzi abangifolela zonke insuku bangaphezulu kwalo 250. Sure. So ngiyapna ngithi ngabona ukuthi okay it's only i private sector engasilekelela ukuthi
iqasha abantu. Okay. So kufanele senzeni ukuthi i-private sector ukuthi ikwazi ukuqhubeka ikwazi uqasha abantu ukuthi siyilekelele. So ama policies ukuthi abantu abeze bezo-invest ngabona ikhulumisana kakhulu naleyo abanye bazothi hayi we-capital wena. Ile ngayibona ukuthi i-state asikwazi ukusiqasha sonke but we must allow ukuthi abantu abafisa osomabhizinisi bakwazi ukuthuthuka. So ezinye zezinto ezangenza ukuthi ngilibone no baqinisile bebesho njalo. Alright. Because mase udependela ku-state sonke siyohlala singaqashekile sonke. Anginankinga ngithanda na ukuthi uyangibekela lezi zinto and mase ukubekela kuzona sisuke sesingena kuzona deep siyangena ke siqala nje ngila empophomeni ngixolisa ukuthi eyintweni engikhuluma ngazo ngoba urepresent umngena urepresent impophomeni kuphela but mina ngimo vele ngoba isikhathi esiningi sichitha la nepopulation eningi yasemngana itholakala la empophomeni so yini into othi mawutheli phansi ungena nje manje la kaMageza usho ukuthi hey wow as administration entsha engenile singene sanoshintsho masiqala nje la empophomeni yipi into ongathi iyambenefitisa umuntu uthi ingene nina ngonyaka 2021 siza manje ku2025. Lo ngiyabonga kakhulu. Ngiqale Yeah. angifuni ukuthi Yeah. kodwa kunento ethi sithe mesingena mhlawumbe iqede lisithombe. Yeah. Siyangena lana sifica into ethi nayi impophomeni stadium yakhiwe Yeah. ayikapheli. Yes. Nayi multi-purpose center siyakhiwe ayikapheli. Right. I-multi-purpose center ingconywana yona. Impophomeni stadium Bengizongena lapho uthi multi purpose ngiyakhumbula kwafika uMEC uHlumuka wayivula mina la beningakangeni la ukudivulwa yeah kodwa uzoqhubeka ngizothinta. yasingconywana yona. Okay uma uthi ngonywana yini engaphelile khona. No ngizongqala. Safika impophomeni yakhiwe okay right. Imali ayisekho. Angithi kunento ethi imik. Okay. Okay imali ayisekho kwenzekala no project management ayihambanga kahle. Fine ke angithi fanele apply ama roll over. Okay. So mhlawumbe ngikhazi imik ifika ithi lo nyaka lo sekunika imali engaka. Okay. Wena uthe uzokwenza 1 2 3 4 5 and 6 ngale mali. Yeah. Mawubona ukuthi okay sizophela unyaka wemali. Fanele uapply len i-roll over. Okay. Ukuthi sicela uqhubekela kulo nyaka lo. Right. Siyafika lapha i-project is practically complete kodwa ayiphelile. Okay. Lapha ngathi kwamele kwasiphuqula sifaka 4 million rand. Oh angikwazi ke lokho yaqabo. Yeah. Mbukeli umbono wakhe asithatha ngokuthi kodwa nafaka imali engaphezulu ka400 rand. No 4 million rand. 4 million nje. Yes. 4 million rand. Sifaka 4 million rand. Uthi isiqeda ilokhuzi project. Yini eyisadinga uqedelwe esidinga 4 million. Kwakuna so bathi practical complete mase kuba khona lezi zinto lezi ukuthi okay ama combo court akakalungi kahle and those various other things nanokuthi ke also konhleka ukukhokhelwa kwabo. Okay. The same thing yala elokhuzeni multi-purpose center. Okay. Nakhona ukuthi i-project is practical complete but kone ingqindamba yokuthi usokonhleka akakhokheliwe. So i-council ethatha ilokhuzi decision ukuthi we have to finish these projects off. Okay. And ngangifika lapha ubambona ngitshela ukuthi no aphelile ama project askip imali engango6 million so uqedelela ama project internal. Okay. So ngiyazi ukuthi ngikhona inye engayibuka ngasho ukuthi hayi ngeke. Yeah. Kodwa ke No. the same goes for Lions River by the way. All right. Mangasuye Lions River. Uyothi isikhathi uthi ivulwe. Kunabafowethu lapha kuthiwa oneyo. Okay. Batshana manje ukuthi usokonhleka lo ebasubsile. Azange abakhokhele. Okay. Baphuma kanjalo. So we had to deal with lama issues lawa amancane ukuthi alungiswe. Imaki ngophela into zomkhandlu manithi nikhona yonke into isuke open. Ikhona into ekhona mhlambe umhlali angayiqinisekisa ukuthi le administration yafika yakhokha indleko ezayisale ku-administration edlula ikhona into enjalo. Ngathi le yasephumeni ne-council resolution yakhona. Okay. Umkhandlu wakumele ukuthi uthathe isinqumo sokuthi kumele siyokhokhela leyo. All right. Nami ngathi Ama-payments akhona ama-payments akhona. Multi-purpose senzakalela i-stadium after sekuphume i-administration edlula. All right. lo ngiyaqiniseka. Okay. And ikona Sandile engikuzwayo okhuluma ngami nakho manje ilokwento eniqedelile ezayikade iqalwe i-administration edlula. Iziphi izinto eziqalwe yinina ezintsha osho nje ukuthi lokhu ke akekho umuntu ongaclaima kuqalwe yithina kule ndawo nje sikuyona mhlawumbe ongalinganisela kuyona. So ngathi mhlawumbe sibonile lapha ayikapheli. Okay. But yes ilokhuzi informal traders complex. Okay. Abantu bebuza ukuthi lama container lawo azofakwa. Yes. All right. So informal traders complex leyo kade ngikhuluma nobamkhulu before ufika la. Alright. Kune grant enga 1 million rand to develop le ndawo le. Yes, ikuyona. So vele uyakwazi futhi lokho. Samnyusela nemali yakhe la. Alright. So usethola 15,000. Alright. Ngenyanga. Mfethu. Yes. Ngoba
and futhi ihlungisile bekune kunento ekuthiwa umndeni tourism Okay. sithe naye yena Okay. naye kababa umchunu wasithi ubaba umchunu samhlukanisa kunini because we must develop tourism yasePhophoweni so eyakhe nje iseceleni Isilawa. la fana bazibone bona kule mali ekhona ukuthi bazozihlukanisela kanjani Okay. nganginoweza nje mhlawumbe inyanga ezimbili edlulile Okay. kanti sise Harry West sakhipha inqwaba nje amalukhuza izinsizwa zosomabhizinisi abancane Okay. SMMEs Oh, nice. bathola ama brush cuts abanye bathola amalukhuza umfoko amabasi wathola lento yokulukhuza yokucleana yokucleana phansi ukupolisha Okusho ukuthi umuntu okhona ngoba ngizongishare ithombe sokwazi ukuthi Yalo, zikhona la ekhaya lezi zinto ngasizithi. Okay. nalaba bathola aba benefit laba bebaya Okay. to cattle handling facility All right. so sicela kakhulu kosomabhizinisi kanti sinomthalane nje 27th Crescent lapha ekwadini lakhe ka Ward 11 Okay. kuyimanje ngesonto mhlawumbe amasonto msikithi amasonto inyanga ezimbili ezidlulile kumtholampilo sidewalk Okay. bese uhand over lapha ka Ward 10 Okay. ewadini lika laba umsibi uQ All right. babhizi njengamanje baqhubeka bayasebenza lapha ungana manje besinokhansela uzine 2 months back besendeva umgwaqo lo ubhuqu angithi la indaweni zakhe kakhulukazi Okay. kunomgwaqo ubhuqu manje melina kakhulu kuyalukhuza kuguleka this is only this financial year ukhansela ulukhuza usilukuthelezi besinayo sa handover uzothi road yayikhona ke incebo lapho usandile world committee akangifakazela futhi nathi ukuthi omunye wabantu ababekhona lapha All right. Nayi wayingqela impela ehleli wafakaza ulokuzana umsenti wethu amadoda ukuthi no uzothi road sisi handover yokugalela. Yes. wabena lapha kakhulu kababu ubaba Mabaso Okay. uhaza All right. ngathi umgaqo wakhona black top Alright. so itiyela high parama la lapha bebecelile abafowethu kazi sikhona high parama Masingena udulela ukuthi angaze ngiye khona but yini eyenzeka kadulela idulela umphathi wakho hlezi ungikhalela uma ungena nje phezulu kwadulela abantu bakhona bathi intuthuko bayizwa ngendaba uthini wodulela yini into ekhona nje oyikumlayo yabandakanya umphakathi wadulela noma ingafinyeleli manje kodwa sikhuluma nje kunabantu ade bengifonela impela ukuthi ama bus shelter afikile baqala nje bayakhuluma baqhubeka bafaka ama bus shelter sihlangane namakhosi laphana kade benza yes induna ubuholi bomdabu Okay. ulohlelo lenziwe ubameya unakubabiza abanike lokho abakucelayo ukuze ukuthi kubalekile ngoba phela sisebenza endaweni zabo But ungathini mayithi umuntu akadulela uqinisile bazisilutho. uqinisile naloko inkinga yakhona kakhulukazi imigwaqo Yes. imigwaqo yakhona isesimina sikho right ngesikubalekele lokho Okay. So imuphi ke enithi nje usohlelweni lomgwaqo kadulela ngathi mawuhleli phansi usho ukuthi umphathi because yabo whenever sinento esokuzokhuluma ngomngeli udulela always bethu uhlezi uzosho ukuthi ngisilele emuva asikaze sibone lutho that's why ngifuna ukukusa lapho ukuthi ungitshela ukuthi yini at least into eyodwa nje engangipha yona ukuthi so mhlawumbe umuntu ke imvalo luhlelo lolo okay ngiza kunika u50 okay imigwaqo fanele yathendwe all right eminye yayo yakhona adulela okay for uhlelo le regraveling Okay. besila ephumeni for iIDP all right bangibuza bathi ngeke njalo uhluza ukukhuluma iregraveling ngingangibeka ukuthi iregraveling ngeqamba mama okay bathi thina sifinyelela nokuthola yes and ngesikubalekela lokho umpungose mfowethu itiyela labiza okay however sike sithi ke okwamanje cela ukuthi sinibambise ngalokho okay but itiyela liyaza okay for example lapha kumina ka ward 3 eFortune emaplazini ke eFortune itiyela for the first time alibona itiyela mina ukuthi angihleke njalo bakhuluma itiyela ngiqala kumgaqave nje ke phela umgaqo wami mina ngokukhulumela uzobeni nomgaqo wa cameraman wethu mayihluka ngiyakuzwela baba angazi nane crash engane but asikaze sizwe into ebekayo ngempela ukuthi ngelini la siyothola imigwaqo angikho la no it's a fair comment yes siyanyuka la ikhalazo into eyisikhalazo ocabanga ukusizwe kubantu abaqhamuka la phezulu ema social media view iziphi izinto okuzwe bekhala ngazo iziphi esenteni ngicabanga ukuthi ni attend mase lapha phezulu media view phela media view na zimbili yeah ugesi all right nemigwaqo all right bakhala kakhulu ngemigwaqo nina ngithini impendulo yenu emgwaqo again bakhona kulolu hlelo lolu
lo regraveling njengoba ngisho ukuthi u15 Okay. nami ngikhona lapha ngiselapha ekugcineni Okay. lemthuleni it's fine Okay. angibe ekugcineni anginankinga naloko ngoba angithi into ebuhlungu ngale nona Mpungose ukuthi yimini usitala kwa infrastructure ngithola la khona ukuthi tshela mina ema-social namba bayakhala la eduze mabeqeda kukhala ema-social ngisathi ungibhangele nenguga kuzo lezi ntelo ngoba le mphakathi ithi ngisenza ama-comments yabo le mali ngizobhala ukuthi sizophuma podcast ngikhuluma no-deputy mayor and abantu bokuqala bazokhala wona ema-social ukhale phezulu no for sure and sisazandiseni izikhalo zabo so akhulukazi futhi nangala emgwaqo but I believe ukuthi khona ezo-attendwa nje kule amasonto lawa azayo Okay. bakhona nje ohlelweni ngingangithe masiphuma lana mhlawumbe ngithumelele Okay. lolu hlelo lemigoqo lengikhuluma ngayo but lana into ekhona lana engithi I'm sure uyabona la ukuthi okay mhlawumbe ngiyibeka nje iproblem ikhona lePophomeni ukuthi inqala sezinto yagesi siyasindelwa alright ngani ngokuthi iPophomeni iyakhula okay so kunama new connections abantu abasha bafuna ukuthi bafake ugesi asikwazi ukuthi sibaxhume kwamanje alright isizathu sokuthi iPophomeni le substation lengala okay ngagobola lengakhulela kuyona yes isisindelwa alright so if si-add abanye abantu kungenzeka ukuthi igcine isha yes that is why kulolu hlelo lomthunzima substation okay kuyimanje babhizi bakhe substation ukuthi-ke sikwazi ukuthatha abanye abantu siba-add kwi-network Okay. because uma sikwa-add manje kwi-network ngeke kulunge okay so bakhona vele bonke labantu laba kuze kuyoshaya laphana ngangala bakhona ababhalisele ugesi abakhona futhi ey'nhlelweni zagesi alright so kubalulekile ukuthi ngichaze lokhu ukuthi akusho ukuthi abazothola ugesi sithi aqale le project lena so that we can add more people onto i-network Kana kwasho kuleyo podcast ngoba sesiya kule mbuzo nje mase-ke ngiyaqonda ukuthi susu wangitrigger kancane kongikhumbuza ngendaba kagesi ngathi uyabona ukuthi ngiyaqonda awuqedele ukuthi kubalulekile ngicacisa nalokhu ukuthi ngoba uzothi umnikathi wathi abantu bala e-Midmaview bazothola ugesi asibahlukaniseke nakhona Okay. ngoba nakhona bahlukene alright laba bangala ngakuthina nganeno Okay. ibona bazokwazi ukula laba bangale kufanele siyodila nendaba yani ye-land ownership kanjani manje laba bangale ngakwi-shooting range siyayibona leyo ndaba kufanele sidile nendaba ye-land ownership laba bangala it's fine mfethu umnikazi ngichaze kanje chaze ngoba le yendaba yalomhlaba ngiyayizwa ukuthi khonto evunguzayo and ukuba nawe kule podcast kuzosilekelela Okay. ithini indaba yalomhlaba right it kunengxenye okwamanje okay engaphansi kwa-public works okay uPublic Works uyala ukuthini sifaka inqalasizinda khona Okay. ngoba uthi akabazi labantu labo okuqala lokho alright mase kuba khona laba abangale kwendaba uthi uPublic Works konake okwabo ku-out even more ngoba fuze ngaba kukho umphefumulo osondelene nani ne-shooting range leyamasosha Yes. okay so ingaka ngithi kungathi mase siqhamuka le substation le mase kusasa athi kuthiwa wena wathi sonke la sizo-electrifyala kanti kufanele ngicacise ukuthi kufanele siqale silungise indaba yomhlaba laba abangalena laba banganeno balokhuza ngiya-understand ukuthi kukhona into ezenzeka enkantolo yes ngathi khona icala liwiniwe nako konke lokho yabo so once sinaleyo judgment-ke sekuthiwa okay fine-ke nina nizongena sengena la umhlaba ngampela usungalana then-ke into ephathekayo esemthethweni kodwa ukuphaka umuntu onjengosiyabonga Mpungose okazi kuthiwa ekudayiswa ama-site endaweni ewukuthi uma ungangipha angiyazi ukuthi akuthintani nawe kunabungozi buni ukuthi mhlambe wakhe endaweni engasiphi ibe nembuzo nempendulo ezifana nalezi njengawo lo mhlaba olinganisa ngawo uma kwenzeka ngempela public works uthi awuhambelani naleyo nto bazokwenza njani abantu bakithi asebekhanda imizi emkhulu efana naleyo so siyaxoxisana no-public works so enye into abayibeka etafuleni ukuthi bafuna ukwenza i-land swap okay because ezinye izinto uyabona ukuthi okay abantu sebehleli la exactly so bafuna ukwenza i-land swap bathi okay salinika mkhandlu lo mhlaba lona ngoba labantu sebehleli but kunengxenye-ke futhi Mpungose engaba ngiqamba amanga uma ngiphuma lana ngingazi-address lezi zinto please do kunalaba abakhe ngaphansi kwalayini ku-Eskom ukuthi akabadingi abantu ngaphansi kwalayini nami ngangithi ngizoyibuza ukuthi yenza kanjani mase kuba yilaba abangale ngathi sekudubuleni yes so yilaba nakhona into zakhona fanele zikhulumeke ngoba noma kuthiwa usuyeza la ngakuthini safuna sidlule lapho whether it's relocation or whatever the case may be but
fanele kube khona ingxoxo around lezo nkinga lezi. ayizoba lula leyo No, it can never be easy. le ngaphansi kwemizi because khona imizi engiyibona even ukubiya kwakhona kungena ngaphansi kwey'ntambo Uthi Eskom ilokhuza usuke usengozini uma uwakhe ngaphansi kwentambo yakhe. yes ngemthetho yakhona ka Eskom lapho. Right, siyakundaba kagesi. Ngomuntu okhumbulayo ingakho ngiyimbongi. Ngonyaka ka-2021 ni campaign nje nonke niyo sopolitiki. Ngadlula ngase indoor center. Kukhona into eraser because umphakathi ohlezi nalento ethi we have an issue indaba kagesi. Banendlela abenza ngayo angazi uthi yiphi. Kodwa khona indlela ekwenzeka ngayo angazi kwenzeka kanjani kagesi. Dida kenza kanjani lapha kini ukuthi ugesi uqhubeka usebenza. Lapha manje. Ngisengizokela udida uzoyizwa indaba yami ukuthi ngithi mina kunohlelo olenzeka amalokishini esikesibalekele endaweni esihlala kuzona. Oligcina lenze kube nomlingo yabo uthola ukuthi ugesi kwenzeka umlingo othizeni. Uthola ukuthi buyasi bani yabona isitambo siyavuthwa kodwa ugesi yabo ungakanyakazi yabo mhlawumbe ngokhokho bakhona nesintu sakhona indlela esisebenza ngayo. Kuzongilade futhi bese so kuyenzeka uthola ukuthi-ke umphakathi uyazi nawo ama-Afrika nobuciko ngey'ndlela ey'ngafani uthola ukuthi nje unobuciko like akuyenzeka ukuthi nini nasifake isigubhu sikagesi kodwa sikwazi ukusipheka isitambu siyo-0-0 baphumela obala deputy mayor ukuthi into eyenza ukuthi baze bathi ukuthakatha iy'gubhu lezi inxa ukuthi akusipaneki kunzima ukuthenga ugesi nani and then ugesi obvious ubufola ngaphansi kwamasipala. And then mase beyishilo bayi-razor before ama-election. Ngiyakhumbula mina I was there nisafuna ukungena. Bathi abantu sizoba ne-challenge yokukwazi ukukhokha ngoba kunzima kutohozeki and ugesi uyabiza. Yini ekumele siyenze ukuze sivote? Ngiyakhumbula khona umama ngikhohlwa nayisibongo sakhe I think ngizoyithola leyo video bese ngiyifaka la wabuza endaweni esemhlanganweni kwavela into ethi uma kungena i-administration ekhona ingangena iwavule amathuba mhlambe emsebenzi ngoba kunzima ukukhokhela ugesi ungasebenzi isure before ama-elections. After that abantu basebasho-ke bathi hayi okay sure mase senikhona hayi ngempela nami seniyafika niyabona ukuthi lokhu zani and abantu sebecishelwa ogesi. Ithini-ke indaba yalokho kukuphi indaba abantu bangatholi i-clarity from the beginning ukuthi awukho ugesi ozowuthola mahhala noma yini bakuthole nje bakuthole kankaswa lokho ukuthi uma ucabanga ukuthi uzoshaya isigubhu nge-black magic angeke size siyi-tolerate leyo kube ngathi niyazivuma ezinye izinto uma niyosopolitiki uma nisa-campaign uma senikelile ebandleni senifuna abantu bawukhokhele lo gesi ngiyavuma ukuthi ayinto yamahhala but why osopolitiki bayenze leyo nto yokuthi bakhulume enye ilanguage angatsheli umuntu iqiniso kwenziwa yini cela ukudlula nje lokho kule ndaba yakhe. Mhlawumbe le gesi uthinta indaba ebaluleke kakhulu. Besine state plan ngesonto edlule. Spend 2 days ku state plan. Yeah. Sibheka ama challenges ingqinamba esibheka uMsipala nama opportunities, ama weaknesses nama strengths. Okusobala lana ukuthi mhlawumbe ngikubeka nje. Umkhandlo osemngeni ulahlekela imali engango 80 million rand ngonyaka. Alright. From uJojo wagesi kakhulukazi. Alright. Umcwaningo mabhuku ezinye zezinto azireyizile. Alright. Ethi akwazi ukuthi nilahlekelwe imali engaka because this thing izogcina sekwenza ukuthi umkhandlu indaba yemali zingabe esimeni right. Alright. Because sikhokha so angithina siyawuthenga Eskom. Alright. So mhlawumbe ke ngiqayela kwakhiwa umasipala abasha laba bakhona manje. Okay. Kwakuthiwa umasipala uzoraise imali ngendlela ezimbili. Okay. It's through ama rates. Yes. Nomuzi khokha ama rates mase ugesi ukuze contribute ku-IDP. Yes. Alright. Phinde futhi nalento ya refuse bancane ka masipala abakwazi ukwenza imali ngo refuse uqoqa kwaDodo ufuze ngabe uyakhokhela ukuthi uDodo uqoqa. Alright. So izona ndlela lezo umasipala ukwazi ukuthi athole khona imali yokuthini ukuthi uphinde futhi uhambise intuthuko emphakathini. So misilahlekelwe 80 million rand so umkhandlo faya leyo mali siyikhave ngokunye. Okay. So sisithatha kwama program amanye sizocover indaba yakhe ngoba uyasikhomi ayifuna imali yakhe. Okay. No matter what. Alright. If ngamnika Eskom imali yakhe ugcina ucishe umkhandlo wonke naba ukhokhela ugesi. So i-problem kakhulu into yokukhokhela ugesi. Kepha ke lento yagesi iyangixaka ngoba i-credit control policy sifice ikhona. Beyiclear credit control policy ukuthi umuntu okhokhela ugesi sidila kanjani naye. Okay. Ayiphasiswa ngithina futhi. Wayivele ikhona. Okay.
but inkinga mhlawumbe i-implementwe sifike sathi no we must implement the policy ngoba i-policy evele ikhona. Okay. But into esingiyithanda ngalomkhandlo sikubona manje sonke samakhansela sayibona umngozi ongakhokheli kwagesi. Okay. Sisivumelana sonke ukuthi no abantu abakhokhela ugesi okwaziyo ukukhokhela ugesi. Ngithi mina sathi ngiyavuma. Ngiyavuma. Ngicela nje umkhandlo semngeni unikeza ama-unit awu-250 kWh ngenyanga mahala kwabantu abaluhlelo lo-indigent. Okay. It's the highest kuwo bonke umkhandlu e-KZN. Okay. Awukho omunye umkhandlu oferisha leyo mali. Kangaba ukuthi sithatha imali yomkhandlu ukuthi sinezezele ngaphezulu kwalama unit efanele ngaba siyakhipha mahala ngoba sibalekela ukuthi lento kade uyisho ukuthi kukhona vele abantu abangakwazi ukukhokhela ugesi. Okay. Sikubalekele lokho kuyiqiniso limsulwa. So sizama ukulekelela lo ongakwazi ukukhokhela ugesi ukuthi sondela uzochaza isimo sakho. Alright. Ukuthi angikwazi ukukhokhela ugesi sikufake kule program leyo indigent. Yes. Mase kuba khona lenye into ukuthi sisula isikweletu esingango 40 million rand. Yes. Sasula. That no, it's fine. Sasula. Sabantu abebekweleta ugesi. Ugesi nama rates. Alright. Sasula. Okay. That not fine. If ukwazi ukuthi sakubona ukuthi ngeke uzu angithi ke umpungose ngikweleta imali engaka. Ngasibona isimo sasekhaya sampungose. Okay. Umpungose never pay me le mali le. Okay. Sakhetha ukuthi asisula. Alright. Mase ke Navula lihlelo indigent. lukhona vele uhlelo le-indigent. Sanyusa sathi okay akube 5,000. Because ngikumbona kahle u100s 100 esigubhini yes. Sanyusa sathi 250 yes. Sathi akube 5,000. Ngoba ngicathi ukudlova nawo 5,000. Okay. Kungathi ukudlova na uzuthola amanzi lawa mahala. I-household income from ibu 5,000. Sathi not fine ukuze lento ibalances. Lesenze ukuthi ubu 5,000. Alright. Because again njengoba ngisho ukuthi siyakholela ukuthi siyazama ukulekelela lo ongakwazi ukukhokhela ugesi ngoba into ezishaya umuntu ozohamba khankasela abantu ethi mina ungivotele angizokhokha ugesi uzongena lapha it's going to face the very same problem ozothi uyafika lana to higher endoda ingakho nami ngibuza wena ukuthi ngisho uvumelana lapho lento ngisho ukuthi kodwa kuyenzeka amaphutha ngifuna mina nivume kulelo phutha ukuthi niyawenza nani amaphutha ezabaholi ukuthi ningayiniki umuntu iclarity egcwele ngoba umama wabuza emhlanganweni ngekhathi nisa campaign wabuza umbuzo njalo ukuthi nje ugesi ngoba sinenkinga ukuthi urubhile senjani kwathiwa uyokhokhela kanjani ugesi ubungasebenzi noma uzothi mina ngingakasebenzi namanje lento engangikade ngiyiraise so uthini umbono wakho nobungozi obuba khona uma kusakhampeynwa izinto ezishokoyo bese masese kumele zenzeke ingabe senzeke ungathini umbono wakho mhlawumbe ngenzeka amaphutha kanjalo ngicabanga ukuthi mhlawumbe yabona sometimes ugcina ungangeni kuyona uthi ngeke uzukhokhela vele kunjalo mhlawumbe ngingasho ukuthi politika ngiyayizwa ngayifuna kuyakhona mhlawumbe ngasho ukuthi cha ngeke uzukhokhela ngoba phela sokunika lo 250 kilowatt of which sawukhipha vele it's there noma umbana ngahamba ayolokhuza ukuthi ke nabaka Eskom angithi sihlukene la uthola ukuthi khona abaphakelwa umasipala semngeni sathi la ngenhla laba abaningi baphakelwa Eskom yes nathi sathi nabaka Eskom they must benefit from the same thing despite the fact ukuthi asitholike le mali ka Eskom Eskom direct but uyakwazi uapply uthole the very same benefit from Eskom ngoba sibalekele lento ukuthi kungabikhona umuntu othi ngempela angikwazi ukuthenga sizama incentivize ukuthi umuntu afike azothenga okay mase la ku podcast ngicela ungitshele ngiyaxolisa ukuphula ngicela ungitshelele umuntu ukuthi akenze njani as from now on mayiqeda kubuka le video yami nawe lo osaqhubeka osarobhile ukuze alithole lo hlela uphinde bakhumbuze ngoba abaningi imiyalezo abayazi wenze njani ukuze aqualifyele ukuthi athole lo gesi wakho before akahambe akamasipala lapha ka technical service okay uCampbell Road okay lapha nga SPCA before when he preaching alright ahamba ubeki isimo sakubo asho ukuthi guys nginento kanje yokuqala fana icela khona abanenkinga zezigubhu acela isigubhu esisha okay bazomnika nje bamshintsha very good sisashintsha ngokukhulukazi laba abano lezi windo kanje siyazikhipha lezo ngisho ngabe kuthiwa ngangisibeka ucingo phakathi nizongilekelela ukuthi nisishintshe mahhala siyazikhipha mahhala without kumcharge no sicharge oyifike ukuthi nifike yes sibalekela ukuthi sikhokhela usokontrakt ukuthi ahambe ufunda simkhokhela lo muntu lo kanti uma uzothenga ugesi asukukhokhela alright uhambe ubika masola lapha ka finance uyobika isimo sakini kulabantu lana ama chartered household engithi uyabo yes 100% rebate labo okay now awukhokhela ama rates kodwa ulandwa mahala and you qualify for 250 asukwehlisa 250 okay uzoqhubeka ube njalo alright but umuntu akeza azosho isimo ngicathi abantu abaningi bayasaba ukuzoceba kanti sometimes ngekukhulula uzoceba ngoba
uyafika lapha ipolice izosigada ke obvious ipolice yona izosigada ukuthi ngijabulela naleyo ukuthi uthi nje wena engakafiki kuyena nalabo abazokhumula izinto lapha abazozi bamfake ongayisukela yena after watching this podcast uzokwazi ukulekeleleka mahala laba abanama yes izigubhu ezikanje amamitha kanje Yes. ayashintshwa wonke vele lawo amamitha lawo in fact if mhlawumbe khona ababukeli bazosho khona sefikile nje wazo-check la ngoba sizofana lento ethiwa ama-smart meter manje okay so check ukuthi ilokhuze zikhona yini iy'gubhu esingazi-upgrade eziphi ezifana zifaka ama-smart meter amasha all right so zikhona iy'nhlelo ezihlukahlukene ezizama ukulekelela ukuthi umuntu alithole lolo sizo lolo but umuntu-ke sometimes-ke khona ngampela umbona cha uyaganga lo uyadela iqiniso lemsulwa fanele sikhulume but bayishayela iy'nkondlo kuphela bakwazi khona but fika kamasipala ipolisi izosigada so ngengibuka ukuthi umpungose uhlezi engijahe ku-social media yabo ngikadwa yini ngikadwa ipolisi sofika kamasipala ipolisi izogada ikutshela ipolisi ukuthi cha wena engeke ugangile noma ngampela ingeke indaba yakhe iyazwakala alright so ibona bazokulekelela lapha kamasipala ama-official alright mawubuka deputy mayor yini ofike wayifunda ukuthi ayinjengokubuya icabanga makuthiwa kulesi sikhundla kusona ngoba phela before uelectwe uthe usufika la yini othe usungena mawufisa wathi ayinjengoba bekade ngiyicabanga mawusuku lesi sikhundla akudlalwa la kusinekwa lokho akwenzeki iziphi izinto ezifundile nje lapho khona yo hayi yabona nje ngingasho mfowethu ukuthi lana ngingene ufika unembono angithi ne-manifesto sonke i-manifesto ithi okay sawukhumbula nje futhi amaphuzu ethu uyafika uthi okay I want to implement 1 2 and 3 nento engaka ufika uyithola sure zonke ekufikuliwe yona tona imithetho ke kulawulayo la local government okay kunomthetho u5 ke esisebenzisa kakhulu ile kuthiwa i-Municipal Financial Management Act, i-Municipal Systems Act, i-Municipal Structures Act, i-Municipal Property Rights Act. okay Athi ne white paper on local government. okay Iyona one constitution ibalekile because umthetho sekelo. Lo mthetho u6 yona ukutshela ukuthi ukwenza nini kanjani izinto. I-budget yasho ukuthi kusokuthi futhi ungabusuna i-budget. Budget uyi-adjusta nini. Ayikhola into adjustment budget. Iyakutshela yonke lento leyo. Izikutshele futhi ukuthi intuthuko fanele idiyelwe IDP. yes Ukwazi ukuthi ufake nje ngizifakele ngithi hayi ngizofaka lokho if ingekho i-IDP ayizoba khona kwi-budget ingakubalekile sicela sibaququzela abantu uma kunento engakini ongayiboni kahle hambe kwi-meeting ye-IDP because if ungayiphakamisi kwi-IDP into the likelihood ukuthi uyongena kwi-budget incane so siqala lapho kwi-IDP yona esilawula kuzo zonke izinto because iyona plan yomkhandlu 5 years every year nasayishintsha kwi-IDP uthola ukuthi-ke ngenza isibonelo informal traders complex nithi ayingeke asayidingi informal traders complex ongcono leyo mali leyo ebenizoyisebenzisa anilokhuze mhlawumbe something la so that is why kubalekile ukuthi izakhamuzi zihambe ziyakhona okay fine ADP na njengamanje iyatholakala nayo fuze ngabe khona konke ama library nayo ne budget fuze ngabe khona konke ama library so kubalekile ukuthi the time iphuma for public participation sibhale nathi because kuyenze ukuthi ungayi meeting ngoba yasebenza ngithi kodwa kubalekile ukuthi ube ne-input yakho ngakini nawe njengoba usho umqaqo wasekhaya hayi sengawuphosela mina bese msandile ngihamba umuntu omusha ma ilethwa umuntu omusha wonke umuntu omusha osuke ehlele endlini uma ngenyawo athi nangu umuntu osazoba ivoice yethu Yes. angithi inini ebenikade nikhala ngayo lento ethi ngizongena sekudingeka sitholwe yithina abantu abanye yini enzile ethinta abantu abasha oyishaya isifuba ukuthi abanye abantu abasha mabehleli phansi basho ukuthi kwangena umuntu omusha emandleni waguquka izinto zethu yini nje izinto ongangibalela zona ezithinta umuntu omusha njengomuntu omusha ngoba phela akuzosilelela ukuthi sibe nomuntu omusha kodwa into ezithinta abantu abasha singaziyo enzima lento abantu abasha but ke mhlawumbe ke ama-program ade uma kakhulukazi ukhona lezo zinto lezo but ngiphinde ngiqoqe ukuba ikhansela mfowethu okay and ngithe ngifika lapha ngikhansela semaplazini abakhala kakhulu abantu lapha emaplazini bakhalisa ukuthi yonke into beyenzeka ngala okay uyabo uqashwa kwabantu bekwenzeka ngala okay ama-program adenziwa ngala so silwe kakhulu ukuthi sibe nama-program azoya laphana athi ngamaphi mhlawumbe so for example mhlawumbe ngizokumema nje ukuthi imibuzo yakho izokwehla
Uqala nje laphana kune computer center / lab ezovulwa nje Alright. maduzana ka Ward 3. Okay. And I project yethu nomfowethu osezenzani Ungcebo. Ngoba kuseka konke umasipala ozokwenza. Ngathi ikhalelwa abafowethu kade ithi. Thina sihlala emaplazini. Lapha engimenza ngitshele lokho. Ingxenye yeward yami selowa lotheni. Okay. Moyale ngaselotheni. Ingxenye yeward le, Ward 3 loyo. Alright. Lo muntu kuzokuthi afike eHowick kufanele agibele kabili. Okay. Ugibela usuke elotheni uye emthulini. Okay. Usuke emthulini uze eHowick Okay. to Access Youth Center la kamasipala. Alright. So bakhala kakhulu ngazo zonke lezi zinto lezo. So sahamba noNgcebo ngathi bona ukuthi yabona njengoba ngisho ukuthi kunento engaka esinikwa yona ekuyiyona silawulayo. Okay. Ngabo le mali esiyithola la. Sahamba sangonqozo. Sa eBrahman Hill kunehotela nje elikhulu lapha emthulini to Brahman Hill. We got 10 computers and 10 desks. Sabuya sasemkhandluni sathi okay naku sisikutholile. Meet us halfway. And I'm proud to say ukuthi soyivula leyo center le nabantu bazokwazi sifaka so umasipala usilekelele ngeinternet Okay. neveni ukuthi sifaka leyo nto leyo. Okay. Elokhuza babekhala kakhulu ngokuthi for example ngomhla 16 June iprogram umkhandlu Okay. iyasuka iya ka Ward 3 emaplazini they will be able to benefit from izinto zesport amaciko and ikhona so iprogram yomkhandlu ezoba khona kwenye indawo izobe isilapha ngoba ka Ward 3 because bebalekela lento ukuthi njalo bebethi Into zenziwa. zenziwa la. Okay. Ngathi mengifika futhi into ebuhlungu ngizokhulumela iWard 3 kakhulukazi ngoba so sibathatha emaplazini siba 4 uCouncillor Lake eWalker Kloof Ward 3 ubaba uNkuna nengcinye yamabaso ingalo. Okay. Ngithe bengifika bekhona yedwa kodwa iqashwe umasipala ngokugcwele Okay. permanent. Alright. Bonke laba abanye bengayazi into ethiwa umasipala. Kunabantu abawu2 abaqashiwe ka Ward 3. Manje uThobeka Mbambo qashwe ngokugcwele ka control room. Unkululeko Ndlovu wala eKhorileni uqashwe Lokho ngingitshele nje into iqonde ya. and not ukuthi uqashwe ngokugcwele ngoba hayi uqhamuke Ward deputy mayor. No, we said okay fine there must be a spread. Okay. Uyakwazi ukusho ukuthi there must be a spread. Okay. Without mina ngifike ngihlale ngizobheka ukuthi thatha no angikwenza lokho. But uyakwazi ukusho ukuthi no it must be equitable. Vele umthetho uyasho ukuthi kufanele kube equitable. Nangebala it must be equitable. Sandile kodwa So hayi ukuthi ngathi thatha. lena ke ibalekile ngoba nami yangithinta. Ithini into njengoba ungitshela mhlawumbe isuitcase leni lemthetho eminingi malifika noma manilithola linitshela ukuthi mhlawumbe sinenyama embana kakhulukazi masamaciko. Yini into eniyenzile to uplift amaciko endawo? Mangithi amaciko endawo idweva abantu abenza kahle thatha Tita Blacks endlule into eziningi thatha sinofey ngamane libhubhe lishwane emini idweva siyabonga Mpungose sinaneslot esisemsakazweni but asinazi thina at all mangathi nje anginazi asikazi siqondane nento esizosebenza ngayo nani anisinvolve in fact uma phambi kwesango besihleka sinodida Black sime phambi kwesango kubo kudlula imoto ememezela into yamaciko ithi kuzobe khona lamaciko itshela thina nathi sizwa samaciko siwa ngombhobho ukuthi kuzobe kunelokuzana and then bese siyabona nipostile abafowethu nathi asinankingi that's why ngithi khona the arts and culture nje bikhona nje ebeku ukuthi angifuna umention amagama ama artists yabo but ngiyephuza uphuzu number 1 number 2 ngifuna ukuthola nesibindi ngoba mhlamba yazi ifike endlebeni zakho yazi ukuthi thina emkhandleni wethu kufanelwa thina sicela ama artists ukuthi unayi number yasibani bani unayi number yasorenzo sokufanele thina kucela ukuthi awusiphi number yasibani simnike after that bese besebenzisa yena but asikho bigtha ngalokho kusebenza But it's isukesileni lithini lithi no nalapha babekene ecela akusho njalo ngithi ezinye zezinto wethu ngesiqhamba manje sifike la sithi sikwenze konke Yeah. yabo nanokuthi si perfect. okay Yabona mekukhona shortcoming kanjalo. Shortcoming you must tell us ukuthi okay bafowethu sibona lana ukuthi okay anisilekeleni la and then we must take that into consideration. mina ngisandile kunento ethi angidingi ukwazi ukuthi ubantu deputy mayor because I know you uma ukuthi uya recognize italent osukunalo endaweni awudingi ukuchazela ukuthi ubantu siyabonga Mpungose I-wrong ukuthi awudingi no i-wrong le ukuthi kuba to make matters worse ukuthi kufonelwa nini kudingakala abanye abantu that's very wrong. Okay. So mhlawumbe ke indawo la esinga improve khona because njengokusho
Ngicabanga ngiyayibona la usho khona ukuthi bekukhona abantu bangaphandle. Yes, no ngiyayizwa leyo show. Ngakuthi nje nathi naba ne-event ayisi-involve ngizamukela. No ngiyayizwa. Kumele ukuthi Siyabonga Mpungose bengithi mhlambe uma ukhipha mina ngaphandle mhlambe ngizongitshela abanye thina singabazi sikwi-art kodwa but I doubt ukuthi iyafika. UDida akakwazi ukufela ukuthi uhleze ebonakala ehamba noSiyabonga Mpungose uma kuthi akumele kusebenze uMpungose. UDida akangayifeli leyo nto because unomndeni nawo oyifamily. Ngizamukela lapho ukuthi nithema nifika yini eninayo nithi yamdevelopisa umuntu omusha kakhulu azoyicika. No, for sure. And I think ilokhuza. So sivele sathatha as youth. And ngingasho mhlawumbe ukuthi focus ethi igxila kakhulu ku-sport. So nakhona, and it's not the first time kureza ukuthi nathi be arts and culture sikhona. So it's one of those things. Years for. It's one of those fine like for example nomfayalo bathu bali unikwe inkani so benawo ukumbiza onemqasha. Yes, uke wafika unikwe inkani wazosilokhuza. Yini kumele yenze uDida Black so ezoqoqisha fana nikwe inkani ukuze azokuthi asebenze ngibamkela lapho. Nehit fethu amajida wasibana sikhazi swapha. Nabizwa kanye if I'm not mistaken. Nakhona ngicela ngihlangana nawe ukuthi kwakhona lapho nami sada ngena uma nisada ngena lapho uvela umuntu bakutshela indaba ukukhokhela imali ongayikhokhela ngisho emshadweni, which is wrong. You can't say uyimisela uku-improve impilo yomunye umuntu kodwa at the same time ungikhokhela imali. No, for sure. And it's like the conversation I had to see now lapha the other day ukuthi it's one thing ukuthi ukupenda theater but ngaphakathi akuhambi kahle. Exactly. Lezo things ukuthi ke yabona njengoba ngisho ukuthi ngiyalapho sandile ukuthi nihlala nini la phansi khona niyolalela abanikazi baleyo nto ephathelene nalokho ukuthi bafowethu manje nikhuluma nge-art umuntu okhona nje manje ubuka mina oyiciko laseMpopomeni uzofika kutshela athi akhona ama-facilities akhona we do have ihall sijabulile siyibona ipendwe iba yinhle sakushayela ihlombe itheatre iyapendwe iba yinhle kodwa i-artist ngale sebenzisa lithi angisebenzisa upende ukupendwa kwetheatre sidinga isound yakhona ngokufaka i-sound proof iy'tudio sinazo siyidevelopile uku-sound proof itheatre less than 5,000 rand and then ama-artist abe happy aparticipate bangabikho abantu abazohlala emgwaqeni. So today sekumele sizocela la iZulu Mpopomeni Tourism Experience ukuzoshutha i-podcast. No, for sure. We do have izinto ey'fana leyo. Enye sandile ngiyakuyona kune-stadium iyodicisa isemgwaqeni uma sifuna ukwenza iplan yento leya mqathango ovelayo yokuthi kuzomele kudlalwe ibhola elikhokhelwayo kunengane istadium lapha ukwakhiwa kwasasingakhela ibhola. In fact istadium sakhandwa iy'ngane ezidlalela ibhola kwabonakala ukuthi if we can put istadium la singa-right but ibuhlungu yokubekwa kwe-facility sandile bese kuthiwa ingasasetshenziswa abantu abebasebenze ibhola. What is the purpose ye-art ne-soccer nani sifike kanjani nento yase-stadium yokuthi sekumele kudlalwe ibhola elikhokhelayo? Ngicela ukuyizwa le iyangiconfuse into anayijim emgwaqeni. Qala kale la theatre. So theatre qinisile but I think nakhona futhi going forward ukuthi okay fine because ngicabanga ukuthi ukubiya okulandelayo and then ultimately kubalulekile ukuthi ugcine sekulokhuziwe sekufakwa lezi zinto lezi and it's an input esithathayo sithi okay abafowethu bamaciko sport no sikhona kubona la bamaciko okay it's an input to say right bafowethu kanje into enithi ngalana siyakubanga lokho kokupendwa siyazi ukuthi kuzobiwa but it's more important ukuthi kufakwe sound proof. That's noted. Startmisa ayifakwe nje kumele uhlephule emolweni wakho uhlephulele akufakwe proof uzobona iyuthi izophuma emgwaqeni. Kulungile usuvumile. Yeah ngiyazibophezela. Okay. Ngiyazibophezela. Awona ufela ama podcast usizibophezela ungazazi. No, mayibophezela class. Lelo ukuthi Mpungose futhi angifuni ukuthi sidlulele yamaciko asibhekisisa mfowethu ayilethi lungise no asibhekisisa angifuni ukuthi hayi wabaleka no if kukhona la i-shortcoming ikhona no asivuma ukuthi i-shortcoming ikhona and maybe mhlawumbe fanele simprove the communication it's wrong to say ukuthi kufanele wena kuthiwa kufuneka uDida for example ayikho right le nto leyo so thina oyedwa ngikhipheni mina ningibecela oyedwa nje wamaciko akhona represent umngenisa expect ukulibona nini ngoba I doubt ukuthi nizoqeda unyaka ngabanga nomcimbi singa expect ukulibona nini elizobenefita ngoba no ukhona umcimbi ozobe ukhona la but yeah let's sit ake sithi ke ngoba ngiyakwazi umuntu ama social media uzothi wafika uDM menza umcimbi abantu bizanga so no ngiyisebenza ngibizanga yes ukuthi abasibizanga no but yeah so asilungise leyo asilungise leyo like I say ukuthi kunezinto
njengoba ngishilo kathi we're not perfect. Mfethu ke Siyacela ku-stadium. angichazele hayi mfethu yabo le stadium Sandile ngiyacela mfethu uyibeke icace nanzi ingane seyidla ayisenayo indawo okudlala and mina ngihappy mangibona abantu abasha begcwele stadium ithini iplan yakho No ngicabanga ukuthi le stadium wona mfowethu Khuba i-association iyona yakubeka yathi icela ukuthi okay ngoba badlala ezingeni eliphezulu lebhola alright baba nendawo nawo abangayibiza njenge home ground alright ukuthi mekufika ama team kungahlehlwa due to the fact ukuthi i-stadium asikho esimeni. alright So sayibhekisisa lento leyo sayibona bebekhala ngokuthi utshani baqothuka futhi uma kuzojinyelwa ukudlala kuthelele sekutheni kufika ama team bathi ngeke sakwazi ukudlalela la. okay Sathi okay no it's fine kulungile asi preserve for leyo nto leyo. okay Angithi uyazi ukuthi nama sprinkler futhi lapha nazo zonke lezo zinto lezo. ngiyakunika kodwa umhlaba mhlawumbe No tshani balaphana ngicabanga ubuhlukile nalabo bla eHowick West nakhona futhi because nalaphana uganaganda akufuneki ukuthi kuyosugandaganda kahle kahle kusemthethweni. okay Kufuneka i-right on mower le oh nice because utshani busezingeni la singayifaka ilokhuza. So bafika ngaloko wena mfowethu Khuba ukuthi bacela ukuthi silokhuza leyo ndawo for that purpose. Yeah. but umphako wami ngizokutshela wona umnyango sikuwona lo wethu uthi sports arts and culture Yeah for sure. i-stadium asibelongi kwi-association yebhola kuphela i-stadium serve ama-purposes angafani and umbuzo wami uthi ekuseni kusasa makuthi i-stadium asosebenzisa ngoba siqothula utshani thina ba-entertainment siyasifuna stadium masifuna okokwenza ama-event kusona umbuzo ma uzothi kuqothuka utshani uma singase sibone nina njengabaholi nine-meeting No. lapho uzophikisana umbuzo uthi why sizocontrolwa Njalo. kunjani No akunjalo. So bukade police. So if facility yomkhandlu Yeah. uyakwazi ukuyiqasha. That is why uyakwazi even indoor. Lasami kodwa mhlawumbe ngigwaqeni ngakutshela ukuthi ngayifaka ngalandela yonke imigudu sangayithola and even enye sayenza siyitholile kunabantu abazositshela ukuthi senzeni abangabelong kwi-art mina ngingathi ngithi ngibelong akaze lidlala ibhola ngiyinkomo futhi umuntu ongibukayo manje ngijaja ukuthi ibhola ngilidlala ngiyalapho Sandile ukuthi mina angikhulumi ngento engithi i-theory ngithi ngike ngakuzama ukwenza uhlelo njalo even sasine game eyayihlanganisa osomatekisi yebholeni sasinenkinga association ophikisana nathi entweni esenza bashayina No for sure. so ithini nini so kungabikho abazofila ngathi ibona abacontrolayo nathi siyakholwa sabantu abenze izinto eziseceleni No, Mpunguso ngingathini? Uyakwazi ukusibhuka stadium njengoba ngisho ukuthi ikhona ipolice yomkhandlu. okay Ekuqineni ngosuku ifacility yomkhandlu. mfethu Uyabo akusiyona kamnikathi akusiyona kaKhuba. mfethu So as long as uKhuba mekuthiwa Khuba ufaka u5,000 deposit ngizibonela angiyazi ukuthi in policy when it comes to stadium ama-wall avamisa ukuba u5,000 okay meka satholi iwindi lifile sibamba kule mali leyo. Exactly. So ikanjalo so ingangithi ke mhlawumbe ke ngithi mawukuthi uyaphinda sibook for ilokhuzo walandela yonke imigudu ngenzi yes wayena ngina ongayiboni kahle unfair sekufonela ungangithinta no phela because then asikwazi ukuthi sikhanda indawo bese no kwazi yabona so ile fight enganginayo lapha ewadini nakhona sifika sayilungisa indawo kwa yonke into ukhe ubuhlala kumuntu ke wadini mfethu sesilungisile indawo sithi ninepolice elawula ukuthi ukhiye uphuma kanjani awukwazi ukuhlala kwakho ukhiye ngicela ukhiye kubusela kamasipala so ngiyalapha ukuthi ayikho ifacility engaphansi komasipala for ilokhuza for sports and recreation kuziyami ithini njengoba umuntu omusha ke laba abangasebenzisi ke i-advice ngathi abenze njani ngoba ngokwakho wena mfethu ukhulele ekasi uyibonile izinto ngijabula ngokuthi ngikhuluma nomuntu ophile impilo ezihlukene so uzoyi-understand uya-understand into ukuthi umuntu omusha ngabi nayo into aphathi siphitha ngayo ithini ke iplan uma ukuthi bathi laba bakhulisa utshani ithini ke iplan kulabanye abantu fuze ngabadlala lapha kwama-training ground okay la seceleni laseceleni Yes. so bangasebenzisa afuze ngabe bayadlala but if there's a challenge Mpunguso mhlawumbe ke ngibeke kanje ngoba mhlawumbe ungathola ukuthi kukhona ukukhona yes ake ngithi I'm happy ukuthi ngifacilitate le nkulumo lesibone ukuthi ilokhuza singalekelela kanjani nathi ke
Kunzima ke etafuleni itafula likude and ungakhala ngokuthi asikho isimeni right, but abanye bathi hamba etafuleni, abanye bathi izalana, but if there really is a need, umuntu obona ngempela, then let's have the discussion ukuthi asikhulumeni madoda ukuthi sisebenzisana kanjani, because noma ngisho egcineni kosuku nesikubalekele ukuthi i-facility yabona mina ngingashona nakusasa Mpungo stadium soba khona nakusasa mhlambe ngokwemsebenzi ungangithatha umsebenzi ungise eCape Town stadium sohle sikhona ngoba sani sasemzomphakathi lena ke wena osinawe ngicabanga kumnandi ngoba sikhule generation eyona sinama out bethu ase rank shayiwonga ma out waziyo bethu sikhule nawo nani si right ashayiwonga ithini uhlelo mawucabanga noma ngibuza endaweni engahlangani uhlelo mhlambe enganalo ukungenelela kubafowethu laba balapha bastakile basa-rank bashayiwunga and angiboni ukuthi kuzolunga instead kunabanye abajoyinayo ngosuku thini planini so mhlawumbe ukuthi again ulokhuza okay ubeke kahle ngoba ayikho ngaphansi komkhandlo bese but uma Mzandile Cetshane lapha ka-DSD uyakwazi ukubalekelela abafundi nakhona futhi kufanele kuphume kuyena umuntu so bangafuni ukulekelela umuntu ophoqiwe because lowo muntu loyo wena ozofika laphana bathi bayawela basiwa lapha eNewcastle so uma Mzandile Cetshane uyakwazi ukuyisebenza leyo program leyo and siyaqhumana nje noma Mzandile Cetshane sino DSD kune program esiyiplanayo it's not necessarily for i-drug abuse but for ukhala ngokuthi emaplazini kakhulukazi ingane encane azinakekiwe kahle because abazali yabona ngalesikhathi sishaya naMpungosi sinawo sabazali ingane le ibona thina sishaya mase yabo so uyena ke owasilekelele lapho so kodwa umuntu owade isebenza kakhulu uMamthelezi former deputy mayor ngizwa yes uMamthelezi former deputy mayor ubuyile futhi former deputy mayor ukhona so she's very passionate kakhulukazi ngaleyo nto leyo and uyawathatha amagama abantu again kunzima lokho ngoba wona ngicabangela Mpungosi ngithi uMpungosi ngifuna iyeke lento leyo but yena mayingadecide but so uyawathatha amagama abasekumama Mzandile Cetshane bakwazi ukuyisebenzela lo hlelo alright so mangenzeka sithola space mina nawe nje si free singakwazi ukuba invite sibavashela abafethu sizwa willing yes no I think it's fine ukuthi mina ngikho omkhulu lapho mina ngikhule kulweni nobugebengu ngisathi lapho yobugebengu sabona kuyakhanya ke manje edolobheni okay nalokho esingashaya ihlombe uma ukuthi okwenu ngibuze ke-upgrade yawo ikufanele ufisa ngiyemaplazini lezo ndawo zothuka ngivala ngazi ngiyaziwa mase ngiyemaplazini sengishintsha-ke lapho zikhona inkinga Mpungosi no sisiyalana-ke kule nkabi ukuthi kuleyo bugebengu crime prevention ithini planini yini into eniyenzile nje ukuzama ukunciphisa ubugebengu obukhona yawe ukuthi mina nginalo iqiniso kumuntu ngiyamncoma uma kwenzeka kahle kuthe ngenye iday sibona amajida sesifuna ukudla ebusuku so siyangena sizothenga eNando's lapha eHowick so sibuke eHowick ngiyamncoma uma yenzeka sibuke eHowick sithi mina wow ngathi kwabo past 7 uma ngenza iphutha kodwa sekuyikhathi zantababa sibuka odida sasama nami sibuye swateni sibuka ukuthi seliclean sekuyaqoqwa sasa drive around table alisekho ngisho iphepha la ngempela siyakuncoma uma kwenzeka kubugebengu ithini uyabo ngincomela la ngisho ukuthi ngiyacela so ubugebengu mhlawumbe ubonile ukhuba sithathe 8 ama-traffic warden so isibalo thina siphethe kakhulu ulokhuza traffic not so much uSAPS isibalo sethu su-28 nemoto sizithengile ezokulekelela abafowethu ukuthi badile ne-bylaw enforcement baphinde futhi badile no-traffic sine-pound laphana umeyo uyivule 3 years back i-traffic pound ukuthi uMpungosi emepake la sibe sazi kahle ukuthi kufanele ngabapake la sisayithatha imoto yakho soyifaka kwi-pound usuyoyilanda khona khona kwi-pound sine-CCTV so kunamakhamera manje edolobheni so sizama uku-check ukuthi sikwazi ukulekelela namaphoyisa uma ukuthi ngibanje inkunzi fanike kusenzima ukuthi simthole lowo muntu but at least ukuthi kube khona leyo nto ukuthi siyabona ukuthi kwenzakalani edolobheni uphase 1 we-CCTV kule financial year so right after uphase 2 la kune-sniper camera la ngazi noma usukwayibona so sisebenzisana no-UCSI so sibanika imali ukuthi basilekelele ngama-sniper camera so mhlawumbe ngenza isibonelo God forbid kodwa kuthathwe i-BM yakho
ufonela amaphoyisa usho number plate uzosho number plate kuthiwa okay sidlule la. Okay. So abakwazi ukubona ngoba abantu bebephuma nje imoto zesidukela. So senze ukuthi kuwo wonke ama point sikwazi ukuthi kube khona indlela zokuthi sithole labantu abanzukela labantu otshimbuzi khona abantu ekade bethola imbuzi eKantluvu nje kunyaka odlula baba nje wona ama sniper camera because sniper camera yasho ukuthi sidlule endaweni ukuthi imoto so amaphoyisa akwazi uku-intervene masibala ubuhle uzothini umuntu ozothi hey mayisebechaza ngedevelopment bangenelela kakhulu lezi ndawo isuke ziyindawo zabelungu noma zilabantu abadlisa abane leyapondo i-leadership yamanje ungathini ukuphikisa lezo ayi ngeke uyabona nje mfowethu ngingaphenga ngizangichube ngihlala lapha yazi ngichiswa yini lo bahayisa oyala so for example lapha ngala bakhala bathi sonke into senze phumele bosfoni kusaba right bathoke kanti phumele yonke lonto zephumele so sinenkinga enkulu Mpungose elokhuzeni endawo zaku Harrogate ngoHilton imigaqo khona iwohleke yonke cishe yonke imigaqo iwohlekile. So it's one thing to say hey ngakho imigaqo mingaka okay fine but le esele i-maintain ubani i-maintain kanjani so sifike thina i-budget yemigaqo internal not lo uqhamuka uhulumeni beku 11 million sayinyusa to 35 million because sinenkinga ngempela ukuthi so much so ukuthi we spend unyaka wodwa sithenga i-yellow planting equipment OTLB na ama-excavator le mshini ezayicathi abanye babonile ipapasa ibiza indlulamithi itube zonke lezi zinto it cost us 25 million for unyaka wonke kwasiphoqa ukuthi singabe angithi imake ukuthi hambe yokwakha umgwaqo la hambe yokwakha ihholo la kwasiphoqa ukuthi no asikwazi ukuthi siqhubeke sakhe imigwaqo but we have nothing to maintain nemigwaqo le so sathatha 25 million for an entire year make funding sathenga ama-yellow plant sinama low bed sinama excavator sinama tailbed ngenini engeke Mpungose mfethu sizikhona but I can nginika inani we spent 25 million on yellow planting equipment okay nasengqalana alright ingqalana yethu abantu uchaza nomuntu ngoba ingqalana phela igama ngakini uzoyikhontribute yaza nto beleka belibizwa yalo yes ingqalana ndawo nayikulapha kodwa ngiyibona ngithi isichitho wathi umuntu eThekwini yini isichitho ngoba umuntu osibuka kungenzeka akekho la i-site leyo kulahla yes ingqalana fu-8 bekhipha inotice ukuthi uyayivala abantu abaningi abakwazi ngazi ukuthi mina udoti ngubeka la yafika i-track omkhandlu yawuthatha ukuthi uyaphi aselethe abantu abazi so besine non-compliance wasiphoqa ukuthi no fanele sisondelele indaba sengqalana so again kwasiphoqa ukuthi sakamalendlu ama-way bridges ayibiyela because bewusho eyathi ukuthi fanele wenze nokuthi alokasenivala mekuvala ingqalana yala i-Curries Post it's the second biggest kwi-district emva komsonduzi okay sizokulahla lapho udoti so these are the things omunye umuntu mhlawumbe uzohlala ekhaya angaziboni ukuthi ngeke imali yethu kuthenga imishini yani lemishini le but igcine ukuthi isilekelile gcina kusuku fast forward lezi ndawo all right ake ngena zanga sekugcine ngingakubambezela yeah ngiya kule yesandile yendawo yethu lesinayo Howick Falls lucky enough ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi kibe no former mayor last time and wachaza ukuthi basebenzise wonke ama processes endaba yokulungiswa kwase Howick Falls bawasebenza azafika egcineni unfortunately baphuma yonke into kodwa isibekiwe equlwini so ithini iproject yashiwa ileadership edlule sihambe kangakanani le abantu babeyishile sebeqedile nina niqhubeke phezulu kweproject eimplementiwe vele uthini ngalokho awukwazi ngeke Mpungose mfowethu mhlawumbe singasho nje ukuthi i-Howick Falls ibe yi-legacy project yele term le yeah it's one thing to say oqala nje i-falls even ukuvalwa kwayo yeah and ngiyazi ukuthi uyakhona ivalwe ithina ngiphiki lokho yeah nakhona sikuvalela neMpungose sikuvalela ngoba nayo iproject siyazi iproject lena i-concept design yenziwe uMvuma Manyoni abafana la bafika yes bafika no uMvuma wala ibona benza i-concept design bafika bazoyipresenta lapha kuthina lapha emkhandlwini manje nje fanele azange yibe yona le ekuyiyona manje sisebenze no James Martin kakhulu through uLokhuza kahle kahle imali akuyona semngeni yase 8 so ifana nemik i-grant efana nemik
and okay uJames befika to a certain extent sasithi James either you implement i-project or sumkhandlu sizozama ukuzitholela imali thina after le sike sayixoxa phela nomeya odlule le ukuthi mina ngibuza lo mbuzo ngibuzela ukuthi uFormer uSokhela bengikhuluma naye last week kwi-podcast wonke umuntu ngicathu ayibuka le podcast kwi-podcast uyaveza uline osho ukuthi konke sebekwenzile mina ngifuna ukubuza ukuthi la uthi wena niqale khona niqala kuphi ngoba konke uFormer bese bekwenzile nina ni-implementa akwazi ukuthi wonke usukwenziwe if ama-SM processes angakarani nokurun aranini manje ama-SM processes nakhona futhi sibafaka ingcindezi ilokhuza uEmeta sibatshela ukuthi it's in your portal siyahamba thina ilokhuza ama-concept design aphasiswe manje in fact we're still talking about ama-concept design so ilegacy yende yes in fact sinamanje sakhuluma na-concept design bayafika emkhandlini bazosho ukuthi no sicabanga ukubeka kanje sithi no akusisebenzela lokho so you can't say ukuthi sisakhuluma ukuthi i-toilet fanele ime kanjena iplan yokuthi fanele ime kanje kodwa uthi wena wasuqede konke lokho basafika basapresenta amaplan njengamanje futhi ngesiZulu amanga ngeke ngithi amanga uzothini ngingathi ukuthi impungose ngingathini mhlawumbe ake ngenze isibonelo lapha eForduni khona wathi ngifuna ukwenza umgwaqo la it's fine ngifuna ukwenza umgwaqo but ilokhuza iproject ilokhuza ama-engineering drawings asenziwe yini na SM processes sulaphi khona because ngaba ngiyazi ukuthi kune-project engeke ngiyiklebe ewadini to Field Road ngafika seyaphontiwe sokontraka siqhubeka sike-implementiwe lapho ngeke ngide umnikazi owenze lonto leyo ngoba phela sekuthiwa sokontraka usendeavor sekukhona that's not my project ngiyangikwazi ukuklema leyo project leyo ihamba nathi le because even from ilokhuza i-concept designs ithina kade siyingxenyelo elowo ama-design ama-SEM processes enze esiyimanje izoba njani izobenefitisa kanjani umuntu ongihlala sayo uma isiphelele ngicabanga ngicele nini ngigcine esenginesikhashana no so laphana bakhona bayadayisa abantu manje and kuzophuma ithende nje so abantu abenza basibiza ngama-barista laba bama-coffee trader nani abaqaphela lokho bazokwazi ukubhidela ukuthi bayobeke inqola ye-coffee abanye bazokwazi ukuyobeka inqola yokudla ukuthi badayisela ama-tourist bathi wangiphikisa ukuthi abantu abadayisayo lapha sibona abantu base-South Africa abaningi babo hayi bonke nenza njani leyo ukuthi ni-prioritize abantu bethu and ikhona nomthetho ovumela ubona mawucabanga awukho umthetho ovumela but also awukho umthetho othi awuvunyekeliwe so noma angahamba apply ayodayisa izinto laphana so akekho umuntu esimnqandela ukuthi hayi wena uvunyekeliwe ukwenza ukuthi so uma uzazi ukuthi uyakwazi ukuthi ungahambe uyobona usesinqami lapha ke-LED ukuthunga ukwenza ubuhlalo whatever the case may be uhambe ucela isitolo uapply isitolo usithole isitolo laphana bethu but naleyo ukudla ilokhuza i-truck izobekwa so uma wazazi ukuthi wenza ukudla already hamba izofuna i-RFP ethi mina njengosandile mnikade ngibona ukuthi ngaright menze u-1 no 2 no 3 no 4 le ndawo le mase kuba khona le tweak la kokudlala khona igalofu nayo izophuma umuntu asho ukuthi yena ngokwakhe ubona ukuthi ngenzani and then bazokwazi ukwa-evaluate ama-proposal kune-proposal e-right wena uzoyithola indawo ayi-operate ngendlela afisa ukuyi-operate ngayo sengiyaka kuma-questions awu-2 angasekugcineni sinenkinga-ke e-serious njengoba ukhona le nkinga sikwazi ukuyibalekela alupheli uhlelo noma i-interview engisuke ngiyenze nomholi abantu basemaplazini bengazange bakhalela into basemaplazini-ke sekumnandi ngoba isebengilande ngaze nami ngagcina ngingene ecathulweni ngoba bengingayazi indaba yasemaplazini ukuthi nje sine-challenge yasemaplazini ziningi izinto ezenzekayo abantu abahlukumezekayo abantu abahlala emaplazini behlukumezwa abaphathi bamaplazi babelungu basemaplazini angikwenzeleke umuntu uthi uwelwe yindlu kuthiwa ngabe sayivusa mayisiwile or else bayaqoshwa emaplazini bathathelwe inkomo zabo abantu emaplazini so yini eniyenzile ekwazi ukucabangela umuntu omhlalo wasemaplazini as administration ekhona because siyafisa ukwazi ukuthi nina-ke kule role knowing ukuthi nithi neqembu elihlanganise zonke iy'nhlanga so uma kuzohlangana kulula ukuthi nizokhuluma nabelungu ukuthi le nto niyenza yirongi awukwazi ukuthi ungahlukumeza umuntu umxoshe ngenayo indawo yokuhlala ithini iplani yenu emaplazini yokushintsha lesiya simo sabelungu indlela benza ngayo no mbuzo omuhle loyo mhlawumbe so sisebenza kakhulu no-AFRA sisebenza kahle i-custodian abantu basemaplazini uyena ulokhuza u-land affairs no rural development ibona abama-custodian mase silawula lo mthetho 2 Esther but however
kulo mthetho lo into esinotisile ngisebenza umuntu abamdeploye ngalana umfowethu Thobani kaDlamini Alright. uyena osebenzele uLand Affairs ngala emngeni Okay. mase ke umfowethu uSithole uka-Afra so sizo establish ikomiti elihlalisa umhlali waseplazini Okay. sihlalise nomphathi weplaza ukuze lezi zinto lezi bazikhulume la before zithi zifike kule situation lo okuyona manje enye into engiyibonile lapha so ukukhuluma nabaphathi Yeah. hayi ngifuna uqamba amanga abantu belethe report back athi ayafuni hawu akafuni so ngizobona le Bushhoek Okay. ineplaza lapha moya ngasemthulini ku N3 ethi siBushhoek ngathi mengifika mina ngangena ngabhajwa nami ngabhajwa impela ngawubona umgaqo udayi ngeke umgaqo lo wayi akufanele Ngene. bangihleka bathi ubona umgaqo unjani ngabuthinta ubaba uAndrew Clark umnikazi wendawo ngathi Mr Clark there's an issue la akungeneki la wathi ubani ozokhokhela lo mgaqo ngathi no sumkhandlu we are willing ukuthi singene la why because indawo eziningi zasemaplazini nema private property so isikhathi esiningi uyayidinga imvumo yomphathi weplaza ukuthi wenze izinto however bengibona ukuthi kwezinye indawo ngeke i-conversation bekune breakdown noma ungathembana whatever the case may be ngenza umunye umzekelo nje la kaMncube eDarkly buBhazuka mhlawumbe yamazi Alright. umkhandlu is willing and sisikhulumile nomphathi weplaza ukuba subdivide indawo basikele baniko boBhazuka ukuthi babe nomhlaba babe netitle Okay. so I think ukuthi kube khona ne breakdown in communication in many instances endawo zasemaplazini kukhona ke la bekumele senze khona ngodli kunabafowethu nje osicela umweli abama ward committee bangibikela ikhona eDark kade bengcwaba lathenga omunye umuntu iplaza lo omusha usethi akusavunyelwe ungcwaba la so we had to run othobani bahamba baka legal aid bathola ilokhuza incwadi esho ukuthi akwazi ukuvuma ngoba kunomthetho othi once ngenza into ukuthi umthetho uyangivumela ukuthi ngiqhubeke ngingcwaba abantu bakithi la so sisebenzisana kakhulu Maseke ngixolisa. Yes. Bona abelungu ngoba no better life for all ngisho njalo. Bona abelungu uma niba approach khona emaplazini. Ithini into yabo incazelo yabo ngoba ngibuza nje into umbuzo nje osimple umuntu olalele nosibukana. Ngiwelwe yindlu, ngifuna ukuvusa ngihlala la nobaba kababa wami wayisebenza khona la ekhaya. Bathi yini isizathu esenza ukuthi ngingahlalisaneki endaweni esukanje? so le ndaba mangase ngitshele i-team many instances bakhona abawela indlu umuntu engafuni ukuthi ayilokhuze ngenxa ukuthi aka understand umthetho ukuthi mfana ngeke kubalekele kukhona abantu vele abanobandlulo ngeke kubalekele lokho base kukhona futhi nabantu umuntu uthi uyambona nje impela akafuni khona omunye nje wasendiye kade ngilwa naye la ngasemotel ngiyamtshela ukuthi umasipala is willing ukuthi kufake ilokhuze infield yagesi la wena all you have to do ukubhala incwadi aphuma ukuthi esandleni he said no ngithi mina why so ngizama ukusho ukuthi ngesikubalekela ukuthi bakhona abantu that just have leyo nto yenzondo kubona phakathi enhlizweni but equally bakhona esisebenzisana nabo yabona nje kade sisebenza nje intombazane Kuphi senikaachivile nje ongangishayela kona uthi Mpungose ngahamba ngathatha umlungu la ngathatha abantu saphuma nesolution balekeleleke imuphi nje mhlambe ongangilinganisela kanjalo yabona nje labo Bhazuka it's one such solution alright la sithi khona ukuthi boBhazuka in a couple of weeks time masipala uzoyifinalize ilokhuza yabo bathola title alright as a matter of sitting down to say are you opposed no we're not opposed abazi abantu abasahlala nabo abakazi basicela okay le kaMweli okay umweli usefike nezincwadi ngamtshela bamnquma lecela sibafala abantu ehlele ukuthi balokhuza lugesi because bekune misunderstanding at times ukuthi njengoba uzofaka ugesi mina fanele ngikhokhele lo gesi loyo base kuba khona ke laba ke njengoba ngisho ukuthi abaqinisa amakhanda unnecessarily so iyangihlekisa ke le ndaba le ngihlezi ngihlekela mengihleli ngedwa kuba umndeni emthulini abantu abamnyama ocezela abanye futhi abantu abamnyama ongafuni ukuthi balokhuze izindlu zabo umhlaba wabo abantu abamnyama yebo so bawina bawina ngayo okuye nawo ngelinye ilanga alright akazi lokho nobandlululo lomuntu omnyama liya kumuntu omnyama enibonela it's crazy thing ngisangayibona mina empilweni yami yonke ngimfonela usisi uhlala eCape Town ahlala nohlala uthi mina ngaba wa masipala ungabakhiphi labo bantu bathi asifundi niphume thina nathi lana sakhulela khona so the issue even so much so ukuthi ngangifisa ukufaka okay so
angithi amanzi kuthiwa umthetho osekela ukuthi amanzi awulungelo. Yes. So if ilokhuzi nasemapulazini ngivimbeka ukuthi ngifake umgwaqo uma i-truck ithi iyofaka amanzi angithi bahambisela amafutha kan. So the time ungimisa mina ukuthi ngilungise umgwaqo deprive lo muntu ilungelo lakhe lamanzi ngoba angithethele iVatakani. Okay. So anyways, same thing ikanjalo lapha ngaseBalkawen akhona kaZungu abantu abaningi becala kaZungu ingala kwaZungu. Okay. yo and manje umbuzo pho uthi kunina bethu into ngoba mina ngilindele unisha isifuba ngelegasi ukuthi ayisafika lapha sagcina siyinqoba ngoba le nto izolungiseka kanjani mangayinika umuntu nje oseceleni noma umhlalo wasemaplazini osibuka ngoba ibona ngicathi sinama views amaningi aqhamuka emaplazini nabafisa ukuthi sithini ithi umbuzo engibuza kuwena ukuthi ikugcina kwenzakaleni ngomplazini. I think wena ngipungose mhlambe before ngihamba ngoba ngeke ngibuza umbuzo ngifuna ukuphuma la kuthiwa hayi ngeke ukazisholo nje. So yabo Ndlovu esinke farm thina selectrify leyo ndawo leyo. Okay. Kathi nganawo ugesi. The project yaqala yes from previous administration for whatever reason yaphela. So electrify umpangasi. Lapha eKhorileni ungana mali unogesi because of us. Lapha kaMpangasi. All right. Nakhona futhi ngalanga kaSinclair banogesi because of us. So that's why ngifuna ukubalekela isithombe sokuthi and zikhona futhi ezinye incwadi sizitholile abelungu la bavuma khona iproblem la ngifuna khona ukuthi the day sishintsha umthetho angithi amanzi okwazi ukuthi awunalo ilungelo lokuthi ufakelwe amanzi. The day sishintsha umthetho ukuthi sifanele siqale imvumo yagesi is a day sowaphambili because inqinama enkulu endawo zasemaplazini ugesi. So the day because kwamanje singayapplyela ugesi however umnikazi wendawo ufana abhale leyo ncwadi leyo and noma ngisho ukuthi bakhona nje abanamakhanda eqinile for whatever reason othi angifunda abantu la sizobenze njani uyabona that's the problem ukuthi kunezimpi vele igcina ifike emaplazini nabantu bamaplaza bathi bayasaba ukuthi bazohlaselwa emaplazini kodwa futhi nabantu bakithi basiprovoke labantu ukuthi bahlasele. So uyabona ukuthi ayikho isolution lezi zinto zokuthi umuntu omnyama uzothetha eplazini abethi mina siba attack ngoba sihlukumeza oseplazini uthi asisakwazi ukuba supply ngokudla sesingama ukuthi sihambe ngisho South Africa because asiphephile emaplazini. Conflict ikhanda into esimple kanje ukuthi umuntu mfethu ngihlala kanjani phandle kade sekuyiyona ndawo engiyaziyo uma ngixosha manje uthi angiye kuphi. Ngathi yabona nje mhlawumbe ngenze sinye isibona lo mpungose before nje ngenze Fortune for example ngiyakhuluma ngeFortune kulamgaqo otshela umlungu lapha ikhona incwadi wayibhala there was no issue. In fact lapha ubakhelile abantu ilokhuzu izindlu wakhile nala eBoshoek kade ngikhona nje izolo banezindlu zabo. So ngicabanga ukuthi kukhona laba vele umuntu ngezombalekela onekhanda iqinile onama beliefs akhe akudala but bakhona laba sebathi no asikwazi this is not sustainable ukuthi sihlala sonke ndawonye and siyakwazi ukusebenzisana nalapho but ngathi into ebalekile ile committee lizohlala ukuthi I believe honestly kukaningi la uthola ukuthi isakamuzi sithi ukhansela uthi umthe uyala uthola ilokhuza ngalana uyathola ukuthi lo muntu akali it's a lack of understanding nangala it's a lack of understanding. It's important ukuthi uhlale etafini kanje sidiscuss lezi zinto lezi khona lo uzobothi uqhamuka kuphi nalo uqhamuka kuphi isikhathi usokuthi nje mina nawe ngamabomu ke sibeke eceleni yonke into sibeke zonke lezi zinto ezenzeka ke siye nje sithi masilalela labantu sixoxe nomnikazi weplaza sixoxe nomuntu sibabeke kwi-understanding ingenzeka into enjalo ngapha sebona basingayinceda into enjalo asi-establish le committee lelo because it's very intense ezokwenzeka. I mean u-Afro seshile ukuthi okay bafisa ukusilekelela mngeni establish committee and lo committee izohlalisa abantu abawu-2 from either side and I'm sure ukuthi umuntu uzokwazi ukufika zokuko ingxoxo kulelo committee lelo. Okay ema sathi angasemphetheni siyabonga mfethu sibonga ngiyazi ukuthi ngithola into eyiningi angifuni uqamanga ngifuna nje ngikho thina futhi stadium payment record ukhombise likhokhela ama-records but angifuni uqamba ngiyajabula kakhulu ukuba nawe and ngicabanga ukuthi usilekelelile ne-team futhi ngangifakazela lapho usilekelelile ziningi zinye izinto ukuthi sivula nini lokho ukuthi savala because into engiyifunda la sekho nivulile lokho uzifona Izilethi ikhalo zakho kumina lapho sifike kunje yakhiwe indawo yokuthile la kodwa lesivala ifoni. Okay babe ngicela naku u-deputy mayor ibuzela ufuna ukuyingena nivula nini indawo esiyibonile eniyakhile sizophela kusukela okuncane nje laphana i-council in fact ngiyaka odlule before efanele ivule before i-festive
kwaba nokungabonisani kahle ukuthi okay kuyachargewa yini, if kuyachargewa chargewa kanjani. All right. Nanokuthi ama-security mangabe amaplazini angifuqa mamanga. Yabona nje imigwaqo sakhe emaplazini. Emanye singena ngolidliwe. Abanye sikhulumisile. I still maintain Mpungose ukuthi we're not having ama-discussions. Sihlala kanje, uhlala etafuleni uhlala kanje. Mina ngikholelayo, ngikholelayo. Kama sesihlala lana umuntu abonke ingeke, nami ngeke ngihlala kanje. Khona wenza iphutha-ke, ngiyabona ukuthi sebeyakubiza. Hayi anginankinga. Khona wenza iphutha. Angazi ngayibiza kanjani into le. Musukusayina into ongayazi. Okay. Khona wasayina ukuthi uyaphuma. Bamakhela umuzi lana. Kayaza asafuna ukuphuma. Wesandile ngicela ukubona Manje bayile enkantolo la uthi lona ngasayina under duress. Ngasayina ngempoqo. But sibekhuluma indaba ukuthi ungasayina ngempoqo but it's there usayinile. ngithi ngiyalapha ukuthi wazwangisiza wangela kule question. Mina Futhi ngeke ngibone isinto emsayini angithi kukhona legal aid. Phezulu usho legal aid ukuthi umuntu unencwadi gibela uyeka legal aid bazongimela for free. ndawo kodwa lo mayisefika ngempela mfethu khona ipoint isandile ukulimalekela ngicela siye kuleli. Wena musithatha njengoba umuntu omusha manje oseyena Ngithi bangasayini. gogo omdala owakhula ngaphansi kwengcindezelo owaziyo ukuthi usuke ucindezelwe mase kukhulume izwi likaNkosana sekumele uthobele umthetho. So ngiyacela uphuza ukuthi abanye babo asikuvumela ukuthi bayaba ngaphansi kwaleyo ngcindezelo efanayo. Yeah, for sure. Vele ngoba khona nama-power dynamics nabo konke lokho but umyalezo engifisa ukudlulisa ukuthi angithi legal abantu abaningi basemaplazini-ke futhi bayamazi legal aid. Kune-misunderstanding ekhona futhi Mpungose yabona la Ngitshela ukuthi yini nga-understand kwesinye isikhathi. yabona la Moton Farm mazi ukuthi mina ngabadayisa Babadayisela nabantu baseMorton Farm. but boyibheka le nto lena mfethu Mpungose angadayisana Wabadayisela nabantu baseMorton Farm. sho ukuthi yabona uLand Affairs Society indaba lapha Okay. because now it's a matter of banomeli okay fine lapho umuntu ufuna udevelop but ingxenye ye-development ufuna ukwenza indawo yabo nabo babe nayo but kubanga ukuthi bafuna ukufuya nabo uthi yena akwazi ukufuya phela ngoba sengenza i-development so it's a matter of nabo ukuthi badiscuss lezi zinto lezo but mina bakhona ukuthi ngabadayisa ngoba mina kufanele ngifike ngodliki uthi ngeke ngizofuya ngenkani ngikwazi ngoba nami ngilawule uwona lo mthetho le ekhona eSouth Africa ukuthi yabona masiko kanje le nto ayisekho kumina Qala ukubona i-comment engakayibona kodwa ngiyilindele i-comment ezothi bona sidayisa bona. ngisho ukuthi yabona khona omunye wathi hey ngiyosamba le moto leso sidayisile so it comes from lento ukuthi ngicabanga ukuthi because lezi zinto zasemaplazini sikhathi eside ukuthi zilunge umuntu usenele inkolelo lokuthi uma awusidayisile sibanibani yabo because kade balinda vele and they believe they don't have confidence kule Land Affairs but believe vele ukuthi khona mfanele amaplazini athi sesicela kuze wena as uMpungose Yes. ungezi noLand Affairs Yes. basidayisa ungezi nabantu abaphethe emngeni vele basupporta bona labelungu laba ukuthi benze le nto. so inkinga yabanjalo ukuthi they believe ukuthi Land Affairs wabadayisa and masikhuluma iqiniso it's Land Affairs ibona ama-custodian ukuthi bamele ukuthi balungise lezi zinto zasemaplazini kunama-laying claim kunabafowethu abahleli lapho balinde ama-laying claim ukuthi afanele abazi ukuthi aphasisiwe noma afeyilile inqaba moya ngala bavele masibheka lapho ukuthi no mina nafaka isicelo bavele but it's not been processed Abafiki. so ikhona lento they've lost faith even ku Land Affairs so bakholelwa ukuthi that's why it's so easy ukuthi uSibani usidayisile because bakholelwa ukuthi akekho umunye umuntu Balekela. ohlele Sasiyakaphetuleni bithi siyabonga kuleke isikhathi sakho osiphe sona. Umbuzo-ke ohlezi uzoba khona uma kule podcast nombani oyofika. Usaqala usimamela umeya ngelinye ilanga siyamdinga ngoba since sike sayithinta leyo the angiyithinte ngoba yinto ebhaka okay yinhle siye kule yase-Falls and kunezinto ezaye zavela eyike zathi kuba umsindwana nazo siyofisa ukuthi sidlule kuzona ey'thinta indaba yokwakhiwa kwase-Falls ngokufisa ukuthi mangikhuluma nomeya ukuthi ubone ukuthi ubani iproject yaba sokukhuluma naye ingabe ngafuna ukukhuluma nawe into ezobe izo-implicate omunye umuntu no it's fine I think anytime na uzofika nithi thina siyabaleka umuntu honestly speaking ngaphandle kodlala if umholi kubalulekile ukuthi uhambe uyo-account sure
noma ngisho ukuthi ngeke yabona nje ngeke ukwazi konke and sometimes kukhona vele njengalento le ngiyaphinda futhi yamaciko Yes. moyibhekisisa ubone ukuthi okay fine sigxilile ku-youth sagxila kosomabhizinisi sagxila ku-sport but maybe there's an issue la sport vele ngeke baneliseke yes. but I can say ukuthi khona okwenzakalayo ku-sport even abafowethu laba be-Howick Eagles siyabalekelela ngemoto bahambe bodlala babuye ngoba badlalela e-Woodburn Stadium yabona so bakhona nje singababala even lento leyo laba bagijimayo bakhona but maybe there is a gap in terms of umuntu omusha onza amaciko not ongekho ku-sport futhi ongekho kwamabhizinisi so lokho yilokhu nje futhi kule podcast yethu singangena kwini masikhona ezinye insiza esiyidingayo kule podcast neplatform esiyisebenzisayo singamele siyephi masifisa ukuthi iqhase ukuthi iqhubeke ufuna ukuthi uze kunini cha ngibuza wena sekunika itheater need to wena Khuba ngicabanga ukuthi nanoma ninalungelo lokuya kwa-youth office but into abantu abayibalekele ukuthi athi umuntu hayi ngaya lapha ngisizakanga but then if ungasizakali sikhona nje so into ngisho ukuthi now the time bekungisho stadium ofana usho ukuthi ngeke mnikathi kunento kanje akahamba kakhulu at least u-MM yabo so la ngizama ukuya khona ukuthi zikhona inhlelo esizibekayo but kenze siwona ama-official yes uyabo akuthini egcina kusuku usayinayo sure but kukhona into oyibonayo ukuthi ayingeke la kuhambanga kahle yabo khona-ke omunye othi ayike ngifanele mina baba ucini ngizokufela-ke lokho uSiphiwe Mazibuko sothukela ilanga ngicela ukufonelwa uPaswan kuthiwa lele senamanzi but lokho-ke sifane it's a nature of igame esikuyona leyo ukuthi umuntu uyalokhuza but-ke again nina amakhansela emawadini hlala kwikhansela but obviously egcina kusuku imini usihlala kwa-infrastructure unfortunately or fortunately kokuwena into ubona kanjani so ngithi mekuwukuthi kukhona imigwaqo ngempela oyibonayo ukuthi sesimeni esibi kangalemangalisayo ngasikhathi usenkundleni yami email yami kanjani umngeni deputymmayor@tumngeni.gov.za simple uWhatsApp ngikhona na kuWhatsApp because ngiyazi ukuthi akusiwo wonke umuntu olokhuza ama-email 079 615 933 ngena kwena awungifuneli ukuthi ufuna umsebenzi okay usho izinto oyicabangayo for example kakhulukazi kwa-infrastructure ngoba i-department yami Okay. community services ama-department into kuseka kwama-ground nazo zonke lezi zinto lezo ungaphansi kwami ngiyaziphumelela ngiyasho ukuthi ofuna onenkinga angifonele asho ukuthi cha ngibhukhile indawo nokuthi ngangathola usizo sicela usizo mengabuyelanga kuwena ngithumele uWhatsApp ungahambi ungifake social media ukuthi Uyabonga. angilibambi akhawunti yepungos bathi ngiyadelela selokhu abantu 1.2 million ama-followers sengiyisa sandilidumile leyo nto ukuthi silalela ngicela ukuvala mfethu ngokuthi siyabonga kakhulu ithuba esikwazile ukuthi sibe kanye nawe nanku umbuzo wami wokuvalelisa okugcina uthi unyaka ozayo 2026 ba u-2026 ngonyaka ozayo umsebenzi engikwenza ngiyangithatha ipeni nephepha ngibhale inkondlo mhlawumbe ukuthi umngeni uhambile noma ubuyile. Do you think ngizokwenza inkondlo ethi uhambe kanjani umngeni again ngonyaka ozayo noma ngizokwenza inkondlo ethi ubuye kanjani umngeni ukusebenza kwenu kuyaninika ithemba lokuthi abantu basazonika ithuba lokuthi niqhubeke? No, I think ukuthi awuzoyibhala inkondlo ethi uhambe kanjani umngeni. Ngicabanga ukuthi isimo sepolitiki esikhona manje sithi alikho iqembu elizohlala likhululeka, which is good. Okay. Ngoba akufanele ukuthi uhlale unethezeke. Okay. Fanele uhlezi kukhona umuntu okujahayo. Mawubheka ama-result kakhulukazi la emngeni uyabona ukuthi akekho umuntu ongathi hayi ngishaya isifuba. It's important but ngiyakholeleka ekutheni ukuthi sisebenzile impungose. Ngiyacabanga nala sasiqala ukungena la ngakashifu la ngasemarumini kwakunendawo nje yokwela singiyebridge lapha. So those are the things esithemba ukuthi abantu bazothi ayingeke la sesiyabona ukuthi kuyenzeka. Sholo ngenza ngingayibhali lenkondlo ngenzeka ke. I believe ukuthi ngeke uzibhale inkondlo. I believe ukuthi sisebenzile. It's 3.5 years into itheme yethu. Kusasele umncane fanele siqedelele but ngiyakholela ukuthi sizamile and I hope ukuthi abantu bayakubona lokho bazosinika futhi elinye ithuba lokuthi siqhubeke sihole.
minganjalo ke futhi singiqedelela kahle iPhD yami Uzobona lapha singanazo sesihamba yini njani ukhathaza lo msebenzi enwenzayo. kakhulu Mina ngicabanga ukuthi nje bawungene wona usuke kuno blue light amanga wodwa lawo ngiyacabanga. ayingeke mfowethu uyabona nje I was up at 5 namhlanje in fact every day I'm up at 5 i-body clock siyangivusa and awulali futhi yabona answering ngama-email kwenzeka inkinga nguward counselor mina Mpungose futhi so angikwazi ukubuka inamba ngithi Awukwazi. uyabo ngoba umuntu othi ngiyasha la uyabo sewadini so ngicabanga ukuthi if mengase ngiphelele enye ithuba lokuthi ngenze lo msebenzi ngeke ngikwenze kokubili kunzima uma uzokwenza kokubili Ucabanga nje? kunzima uma uzokwenza kokubili ngoba fana yabona nje uzothi hayi uhlise office la ngithi 15 minutes phela usewadini so it's very Nathi kuba ufikanga nje bese sosho eyitshela kaso. it's very difficult ukuthi ulokhuze but yeah unzima but safu Into ayikho umuntu esho nayo namhlanje ngoba podcast ehlukile kwaba khona. Yini oyithandile? eyithandile futhi ngingasho ukuthi ngeke ngiyadlala no sorry slots ngicabanga ukuthi i-first venue it's important ukuthi si-advertise le ndawo Kakhulu. And secondly ithimba lakho uyabona nje futhi lokho baselokishini they're trying to do something it's important ukuthi support abantu abanjalo because abantu abaningi kade ngifunda nabo ngikhule nabo so it's very difficult mina ukuthi ngizisuse kubona ngoba ngingadate Mpungose so ngiyahamba ngiyibraza lana so I like the fact ukuthi abantu abasha abenza lento lena mfowethu and uyabona futhi ngiyade ngibuza ukuthi Zuma yabo Yes. because uyabona ukuthi bayazama to do something which is important mfowethu and kade sikhuluma nje before iqala ukuthi oMacG azange baqala sebe oMacG baqala somewhere and mozothi ngeke ngiye kulo podcast ngizoya kuMacG kuphela then ngeke uzulokhuza abantu so yeah no and unoyolidi ubalekile because nathi usinika ithuba lokuthi sibeke izinto ukuthi sibona kanjani omunye useyosho kuma comment Siyabonga mfethu kakhulu siyabonga kona wonke umuntu osibukelayo ungakhohlwa ukusubscribe kule channel ibhaliwe Mentros Production because maningi kakhulu ama channels ajwayele ukupost izinto ezinami but le uzoyibona sino 20k subscribers manje ku YouTube since si introduceile le podcast yethu siyacela ukuthi niqhubeke ni subscribe kuyona ikhule njalo and then uphinde usifollow lapha page elibhaliwe siyabonga imbongi Mpungose page 1.2 meter uphinde Instagram siyabonga_imbongi_Mpungose kuzo zonke indawo TikTok ibanathi Mpungose ungakwazi usheka khona siyabonga kakhulu kwithimba lethu esinalo besinayo Dida Blacks benayo Elvin Francis yabona bokubiza ikhalado madoda Francis sinabo Francis besiba naye ke umehluka weDotted Illusion wakwaZuma siyabonga kakhulu ukubona bonke sibonge ku Deputy Mayor mfethu kusihlonipha isikhathi sakho adela usuku lakho ukuthi uzoba nathi kwishow siyathemba ukuthi umbukeli osibukayo uchazelekile siyabonga mjama shapu mfethu. Was